Sele isondele imidlalo ebanjwa minyaka le nebizwa kwamahlobo Festive Games. Le midlalo ibonakalisa isakhono sabadlali abafuna ukuzibona befezekisa amaphupha abo kwibhola ekhatywayo bedlala kwibala laseSoweto eGauteng. Yenye imidlalo ebanjwa ngelixesha leholide zehlobo. Uma imidlalo ye-PSL ithatha likhefu lemaholide akhisimusi nancibijane, bathanzi nebalandzeli bebhola yetinyawo eSoweto nemaphethelo batawubhema bakholwe ngemidlalo yemquzelwano lowatiwa ngekuthi kwamahlobo Festive Games. Kule midlalo ke kuye kutheleke balandzeli ngebunyenti babo bafuna kubona lishikishwa ebhucwini. Nalesine lidvolo ke siyaphuma siyewubukela loku iLa Liga iye iphathele timphunga tahulumende ekhisimusi. Banyenti ke badlali labavumile labatakhela ligama ngesikhathi basadlala kulomquzelwano. Ukukhumbula abadlali abafana noLinda Buthelezi, abadlali abafana noGodfrey Saphule, uArthur Zwane nayo Gift Lerem the late, aboSkara Ngobese. Ufika ngaya nje kuOrlando Pirates kuphela njena kunabadlali abayi5. Uye lapho kuMamelodi Sundowns uzobathola abadlali abaningi abaphuya kumahlobo. Uvumelekile ukwenza noma yini ofuna ukuyenza in terms of showing off talent yakho, ama skills, and then ukenjoya without ukuba ne pressure obviously yamakho. Kutawube kunemacembu langemashumi lamane kulomquzelwano, atawube abanga lendzebe nesamba lesingu-120,000 umarandi. Lo mquzelwano utawudlala kusukela ngalesine evikini lelitako kuya kumhla tisihlanu enyangeni letako. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eMidlands eSoweto.